Ndi Lavender FM, your only true African youth station, purposely made for youth empowerment. Vana waliti ndulu zakasho eni mwashi wa lubolera namusi sachiticha Lavender FM rokandwa nga muswane aburi nditsumbo ichero kha baswa and businessman ndi muthu ane uri unambonera phanda naone una zwina kuita zwino zwaburi zvikomandafadza baswa ndi kwambori zvatamisa kha baswa anefai ndulu zakasho rina vari ni ruvani rambuda ne pano rikori kontana ruvani naone rikotaka rudivori inu ruvani ni pfinyi naone richamanga ruvani vari kwambanga mutudhe rikwambanga nyi madzina zvikati zvabubvo kati neminwa uri zvifana kutanza uri rikwambanga ruvani wa muswa ane avori nangodi tsumbo ichero kha vaswa ruvani chifhinga ndi chanu ndikulivuwa mwashi na vatechiresi vote unewa chipida ichinoni avari nditema ngori ndikulivuwa na Lavender FM unewa chipida ichinoni. Ramuda Luvani ndi muthu wa Makonde, ubebo wa Makonde, adialuchera Makonde. Zazino una miṅwaha ya 27. Wajena chikolo anepa St. Augustine, pa St. Augustine the primary dzawe apirira ngini mphaleni afedzisera one secondary yawe. Upapo ayachena Univene ndi hii satumuchimbilira zvavudi ambodi pa drop out achikuita LLB on which is law. Drop out ukangwa wabu I don't remember well, but I think ndingwa waburaru wabu nangani ngena ndikutifera dzimwe modulu. So chipinga cho ndi repeat chichisika hai Luvani ambodito bachote kazo izo zitu. Azvino koma zikuparanga manda fedzi ai eranga takaro divori inwi nichibara diwana na mabindu ane avori obvera ngorali kwambori side yanu yeni ya buchiroi ikopenya ngamanda ende sabaswa iri parchi chitamanga manda sabangu baswa ngenda ni such an inspiration khabaswa rikotakiro divori ino zvikona ane uri ne skapo na pano zvino naone ukondi yaone wa ungafani uri nichibara na diwana mungafani ino skapo na pano zvino zokonda hani naone kha challenge natanga nadzo ukondi natanga nawo nokono ukunda kana ufenya ngandirate hizi za mabindu ndi zithu zine Luvani ndikala chizifuna ndikala kuzifuna nga manda zino ndi zimwe za zithu zinoita uri azikone uri adiwane ana mabindu ano imanga ini ndira richikwamba pano ni rwari kwamba nga forex clinic rwari kwamba nga uri ndi shareholder kamusana lifestyle center unona dzipulu una lojo rikadhiovhura kawashi na zimwe zithu zinji so ndi zithu zine ndikala chizifuna zithu za mabindu naone ndizayabibirwa zone ndizone zine adiva zone so auna chimwe chithu chine akona chone nga ndani hazi zama za mabindu zino arali ringatamauzivanga imwe ndira ringatambori hana choice kuti ukondera kazi za mabindu afokasa kha hasili yawe udova azikona ngodzura kudicheka vo vangu vari mabindu vane vakazi zvo zvine adiva uri ukovhenchara kazo rivari kwamba yone forex rivari kwamba dzone real estate ngoralo umanufactura dzitissue dzitendara nadzo ringa ngomu. Luvani is not limited to any business as long as rikwamba nga cherede ine kudangandira yone Luvani ungangomanepo the challenge dzine Luvani atangana nadzo dzayangofambana zvikobva kha mufoda wa business une ngacho chipinga kuita wone dzimwe dza challenge dzine rangamba dzone apa noni ndi dzidza uri petu une rava hone this is a developing country. Beside the developing country ringamburi rine rivathu vamayani so ngova vathu vamayani riva chimwe chipinga risatu vana experience kana riva satu vana breakthrough zvichida kha mamwe masiya huna uri araro vari kha more advanced countries kana dzi villages dzine dziva dzidza khwine nyana riakona vana access kana radiwana zvimwe zva zvithu uri kuzviita khwine hezwi ndi kuzambiswa ngori arali Luvani orali udo wana uri kudibadikanya na vathu vane
business a vha tou i pfesesa nga nḓila ine ene muṋe o ralo a vha khou i pfesesa ngayo. So ndi dziṅwe dza dzi challenges dzine ra ṱangana nadzo. Ndi ambiswa hezwinoni ngori arali ri khou dzhia advice from the community itself, zwi amba zwori ri khou dzhia advice kha muthu ane ene muṋe hezwo zwithu ha thu zwi swikelela. Ri khou dzhia advice kha muthu ane u kona u ṋea muṅwe advice mara ene muṋe ha khou ḓi ṋea advice, of which it is a very bad thing. It comes as a challenge kha muthu o no nga nṋe ane muhumbulo wa muthu o no nga nṋe a u limited, a ri ngo tendela uri ri humbule ri gume ri a vha ri tshi ḓi vhudza uri uyu a tshi mbudza so cause imagine luvhani u khou kona u reiza for example 100,000 and then a vha khou ri o ḓibaḓekanyana na vhathu vhane a khou ḓibaḓekanya navho vhane vha vha khou thoma mu advice uri no hei 100,000 ni shumise ngo rali, ni shumise ngo rali. Wono luvhani ene muṋe u vha na dziṅwe dzi puḽane dzawe dzo uri a shumise dzone. Zwino hedzi ndi dziṅwe dza dzi challenges dzine ra ṱangana nadzo. Challenge iṅwe na iṅwe ine luvhani a ṱangana nayo, u i fhenya nga u ḓimbudzisa mbudziso heinoni, luvhani ni na thaidzo vhutshiloni na, kana do you have a challenge afhanoni na? Then phindulo i nga ḓivha ee. Musi yo ri ee, ndi a dovha hafhu nda ḓivhudzisa uri since na a challenge ni nga i solve na? Phindulo ya ri ee. Zwino arali ni tshi nga i solve ni khou vhilela ngani? Nda dovha hafhu nda ḓivhudzisa nda luvhani ni na challenge naka hafha vhutshiloni kha sia ḽa mabindu? Phindulo ya ḓivha ya tshi ḓiri ee. Nda dovha nda ḓivhudzisa uri luvhani ni nga i solve na i thaidzo? Phindulo ya ri hai. Then nda dovha nda ḓivhudzisa uri ni vhilela ngani arali ni si nga si i solve. So either way ndi yone iṅwe ya dzi nḓila ine nda nga ri ndi a kona u overcome dzi challenges dzine nda khou ṱangana nadzo. Ndi a ḓivhudzisa uri ndi nga i solve na, then arali ndi tshi nga i solve a thi vhileli. Ndi a ḓivhudzisa uri ndi nga i solve na, arali ndi si nga si i solve then a thi tou vhilela. Ndi iṅwe ya dzi nḓila dzine ndi pfha uri na kha vhathetshelesi vha nga guda nga khayo, vha thoma u ḓivhudzisa zwezwo musi vha tshi ṱangana na challenge iṅwe na iṅwe kha sia ḽa dza mabindu kana vhutshilo hone hune. Ya luvhani ni khou amba fhungo ane a vha uri ḽi ḽihulwane, fhungo ḽihulwane nga maanḓa ḽine ḽa vha uri ḽi a fusha nahone ḽi a ḓadza mudzio. Luvhani ri nyaga u ḓivha hafhanoni uri ni nga ri mini kha vhaswa vhane vha vha uri vho dzula mahayani, vha ri vha nyaga u shuma miṅwe mishumo nga nṱhani ha uri vha khou vhona u nga ri i nga vha shonisa sa izwi sarela na zwi vha gudela zwone magudedzini o yaho nga u fhambana. Ni nga ri mini kha vhaswa? Kha vhaswa vhanoni vhane vha na dzi diploma na dzi masters, dzi qualifications dzo yaho nga u fhambana mara vha khou lindela u tholiwa, ndi khou ri zwa zwino a ri tsheho kha Africa ḽa kale, a ri tsheho kha South Africa ḽa kale. Zwa zwino ri kha South Africa ḽine muswa muṅwe na muṅwe u khou tou finya zwanḓa, muswa muṅwe na muṅwe u khou tou dzhena fhasi a tou ḓishumela ene muṋe. Ri khou tama badi u ḓiwana ri na vhaswa vhane vha na dzi khamphani dzavho, ngori a zwi farisi tshithu uri u yo shumele muṅwe muthu kha ane maḓuvha manzhi manzhi ane wa khou mushumela one a u holela fhedzi lwa ariri lwa 13 cause u ya ita tshune ya bonus dza ita nga birthday yau kana zwezwo nga December ḓo ḓi ṋea bonus. Mara imagine vha khou ṋewa tshelede lwa 13 kha maḓuvha a 365 days 365 days. Just imagine ndi musi u tshi khou shumela muṅwe muthu, u tshi khou bveledza muḽoro wa muṅwe muthu, houḽa muthu a u livhuwa just only 12 times a tshi khou ri vhona vha ṱutshele kule na muḽoro wavho. Zwino nṋe ndi khou ri muswa arali ni na diploma kana ni na bachelor yazwo zwine no swikelela zwone, u vula khamphani a zwi ḓuri, u vula khamphani a zwi ḓuri, and u vula khamphani a zwi zwithu zwi no tou pfhi mini, u vula khamphani ndi zwithu zwine zwo leluwa nga maanḓa, zwo leluwa nga maanḓa. Vha hone vhathu vhane vha khou vula dzi khamphani na hezwo ḓo ri ngori nṋe ndi na bachelor, nṋe ndi na degree, ndi na mini, a thi nga ḓo ita zwo koropa, a thi nga ḓo ita zwo swiela. South Africa rine ra khou tshila khaḽo zwa zwino uri ni swike hune na vha hone, there's a spade work that must be done. By spade work ri khou amba uri a vha sokou ḓiwana vha CEO kana vha chairperson wa khamphani yeneyi ine vha nga vha khou ḓo vha chairperson wayo or director or zwezwo zwine vha khou ṱoḓa u ḓiwana vha khazwo. Zwi khou pfala. Hezwi
ndi khou zwi ambisa ngori uri vha swike hune vha nga vha hone zwi nga kha ḓi vha kombetshedza uri vha thome ngo peiva nḓila fhethu huṅwe na huṅwe vha tsheka dzi nḓila dzi thoma dzi na madaka and then ha ḓivha na hanevho vhane vha khura dzone vha tshi khura and then u bva kha u khura ha kona u vha na hanevho vhane vha ḓa nga u tshimbila nga nṱha. Zwino zwo ḓi tou ralo na kha sia ḽeḽi ḽa zwa mishumo na mini hafho khamphanini ine vha khou ṱoḓa u ḓiwana vhone vha director wayo kana vha chairperson wayo hu ḓivha na muṅwe muthu ano ḓi tou thoma fhasi. Zwino na vhone vha songo tatu thoma fhasi vha ri ngori nṋe ndi na bachelor thi nga iti zwo koropa ngori nṋe ndi na bachelor thi nga iti zwo vha security to thoma. Hai ndi hanefho musi vha security hune vha ḓo kona u ḓivha dzi nḓila dzine dza itiswa ngayo musi zwi tsha phanḓa. Ndi khou ḓivha vhathu vhanzhi vhane vho thoma fhasi vho ḓi thoma vha zwiṅwe husi hezwo zwe vhathu nga nḓila ine vhathu vha khou vha vhona ngayo zwa zwino muthu a songo shona u thoma fhasi hone ezwi a tshi shona u vha a khou shona nnyi u khou shona nnyi we a bebiwa naye u khou shona nnyi ane a khou muholela u khou shona nnyi ane a khou mu thusa vhutshiloni ngori u tea u ḓivhusa uri a vhathu vhane vha khou shona vhone vha khou vha shona na a vhathu vhane vha khou vha shona vha khou vha thusa nga mini vhutshiloni. A vhathu vhane vha khou shona arali wa pfhi zwino muḓagasi wavho wo tsimiwa vha ḓo vha badela wone na ngori ndi zwezwo zwine zwa khou itisa uri riṋe ri si muvele phanḓa sa vhathu vhatswu sa vhaswa ri khou sedzesa zwa vhaṅwe a huna uri ri sedze zwashu. Ra tshila shangoni ḽine ri khou tenda uri ri khou tshilisana na vhaṅwe and then ra tshila zwa vhaṅwe ri tshi kopela vhaṅwe then ndi hafho hune roṱhe ri ḓo ya ra wela dindini ḽithihi. Mara a zwi ngo khakhea uri muthu a vhe different a zwi ngo khakhea na luthihi uri muthu a vhe different honeha u vha different zwi tshipo nga maanḓa ngori a dzi cost na sente na nthihi wana ḓi tou ḓiḽora miḽoro yavho vha ḓi bveledzela yone nga heneyo nḓila ine vhone vha khou pfha uri vha nga kona u bveledza ngayo. Hai mwana Lubani ri khou livhuwa nga maanḓa nḓila ine a khou fhindula ngayo ri khou pfha he nyambedzano ri khou sokou funa ṱhamusi i si tsha fhela ni Lubani mara nyago ḓivha hone uri mulaedza une nanga u sia na vhaswa vha ḽa Afrika Tshipembe u nga vha ufhio? Mulaedza une nanga isa wone kha vhaswa ndi uri do not be afraid to fail vha songo ofha u feila na luthihi ngori education system yashu yo ri dodofhadza ndi amba uri yo ri dodofhadza nga nḓila i tevhelaho. Arali zwa zwino ra nga dzhia tshimange kana ndi si tedzi nga tshimange a vha ri dzhie pfene na khovhe ri a zwi gonye muri muṅwe na muṅwe u ya zwi ḓivha zwo ri pfene ndi ḽone ḽine ḽa ḓo wina ngori pfene ndi ḽone muṋe wa muri ḽi tamba murini. Honeha ra dovha ra dzhia dzedzo pfene na khovhe ra ri a zwi bambele hu ḓo wina mini hu ḓo wina khovhe ngori vele khovhe ndi maḓini ndi hayani ha khovhe. Zwino education system yashu riṋe i ri testa ngori gonyisa muri roṱhe ngeno vhaṅwe vha dzi khovhe kana ya ri testa ngori panga maḓini ngeno vhaṅwe vha mini vha gudu kha zwiṅwe. Zwino failing in life it's part of life because vhutshilo hashu a vhuḓi na instruction. Zwine vha tou zwi ḓivha futhi ndi zwa uri muthu muṅwe na muṅwe o ṋewa 24 hours uri a bveledze zwine a nga bveledza zwone o ṋewa 24 hours uri a bveledze zwine a nga bveledza zwone whether vhupfhuma kana a vha ngo pfhuma kana vho khwaṱa kana vho ḓisekenelela zwavhuḓisa honoyo Luvhani kana mini vha na 24 hours zwo ri vhone vha ita mini nga 24 hours zwi bva kha vhone vhaṋe. Honeha arali vha tshi nga tama u wana ngeletshedzo u bva kha Luvhani ndi nga amba uri divide your 24 hours into 8 vha ḓo wana uri vha na 8 hours tharu. 8 hour yo thoma ndi ine dokotela khou ri a vha itela lwa 8 hours lune Luvhani ra mbuḓa hezwo a zwi iti u eḓela less than 8 hours cause mishumo yo muḓalela hone vha nga eḓela 8 hours uri vha kone u vha healthy
nga nnḓani ha 8 hours vha ya vha dovha futhi vha vha na 8 hours ya mushumoni kana hanefho tshikoloni tshine vha khou ḓi dzhena khatsho kana zwezwo zwine vha khou gudela zwone, hu nga vha mushumoni kana hanefho. Ndi iṅwe 8 hours ya vha 16 hours. Hei iṅwe 8 hours ndi uri vhone vhaṋe vha ḓi bveledze zwezwo zwine vhone vha khou ḓo bveledza zwone, hu nga vha muḽoro muṅwe na muṅwe ne vhone vha vha nawo. Hei iṅwe 8 hours ndi ya uri vhone vha khou ḓi bveledza. Vha ḓi bveledza hani? Zwa zwino zwo no leluwa nga maanḓa, ro no vha na dzi YouTube na dzi internet na mini, ndi sokou ḓi downloadela video yazwo zwine vhone vha khou tama zwone. Arali vha tshi tama u nga luvhani vha dzhena kha zwa property, vha ḓo ḓi dzhena hanefha kha dzi YouTube vha downloader dzi video dza YouTube. Vha tshi tama u nga luvhani nga forex edit, vha ḓo ḓi dzhena hanefhaḽa kha dzi YouTube vha ḓi downloader dzi video dza hone. Ndi zwine nga hei 8 hours vhone vha ḓo vuwa nga matsheloni vha ḓo vha tshi ḓi vhona zwo ri khou bvela mini. Tshiṅwe tshithu futhi ndi tsho uri a ri tende uri tshifhinga ndi tshelede, a tende uri tshifhinga ndi tshelede. Vha songo tambisa tshifhinga kha zwithu zwine a zwi khou vha vhuyedza. Ndi amba hezwinoni ngori hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou ita zwithu zwine a zwi khou vha vhuyedza ngeno vha tshi khou pfha nga vha na tshifhinga. Nga tshikhuwa ndi to zwi amba zwavhuḓi uri don't waste time by thinking that you have time. Don't waste time by thinking that you have time. Zwine ra nga amba ndi zwinzhi, muhashi na vhathetshelesi fhedzi tshifhinga tshi ri tendela. Honeha arali na zwinzhi zwine vha ṱoḓa u ḓivhesesa nga Rambuḓa Luvhani, kha Facebook ndi Luvhani Rambuḓa. Vha ḓo ḓi mbona na profile pic ya mutukana o ganana hanefho kha swimming pool a tshi khou bambela, a tshi khou vhonala zwo ri hayi mathada ha tu vha honevho lini. And then kha Instagram ndi zwezwo na zwone ndi Rambuḓa Luvhani kana Luvhani Rambuḓa, vha ḓo mu wana kha Instagram. Kha WhatsApp ndi wanala kha 071 591 3586 071 591 3586. Email ndi luvhanir8@gmail.com luvhanir8@gmail.com. Hafha ni vho thetshelesa Lavenda, ndi khou livhuwa wa tshifhinga hetshinoni. Thank you Lavenda FM na vhathetshelesi vhoṱhe khathihi na muhashi. Ri khou livhuwa nga maanḓa Luvhani Rambuḓa ndi muswa ane a vha uri u tou vha inspiration kha vhaswa. Zwi amba zwi a fusha, zwi a ḓodza mudziyo, nahone ri khou pfha ri khou zwi livhuwa nga maanḓa. Ndi a kholwa muṅwe muswa ngei o kwamea nahone u ḓo swika zwi dzhia a zwi ita mafhungo sa izwi nḓivho yashu yo uri ri maanḓafhadze vhaswa nga kha Luvhani, nga kha amba Luvhani. Ri khou zwi vhona ndi tsumbo i tshilaho, zwi nga zwine ndi khou ri u bva kha nṋe wa ḽithihi muhashi wa luvholela wa nga misi. Ndi khou ri aiwa i kha ḓivha Lavenda FM, your only true African youth station, purposely made for youth empowerment. Kha ri ṱangana tshifhinga tshiḓaho. Holding up the wall, sitting in that chair. Don't you hear it? Don't you feel it? The rhythm